米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。米卡布古高瓦斯伊迪达安南，上帝与我们同在。萨利卡卡马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚的苏尔努高瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以巴阿拉万图萨布罗兹在阿兹方。Sakaturo atusir suasa ira I titaanan o tamtamtaw ko luma no kawas o mamikapot ko kawas to tamtaw a maro o mamalapinaulan to no kawas ko tamtaw o kawas ko to sanay a mikapot I tsangraan o mamalakawas to nangra jingra saan 启示录第21章第3节说：“上帝的家在人间了，他要和人住在一起，而他们要做他的子民。上帝要亲自与他们同在，要做他们的上帝。”萨利嘎嘎奥，阿瓦爱国吉玛阿达道阿在爱嘎里德莫都卡罗莱安阿都卡帕特山阿特马伊拉卡努奥利。Nikaw rira, pasoalin kita o misa Kristo ay. Mikapot ko kawas I titaanan saka, sa ay to katalaw, sa ay to karaw-raw ko falutso ita. Mararit ko kawas a milipot to finaulan ningda. 人生在世，总会遇到困境，但我们基督徒相信，因为上帝与我们同在。使我们不至于忧心害怕，上帝时时刻刻看顾他的子民。米德伦给达，我们同心祷告。大邦奥，达拉祖啊，伊拉爱国卡帕特山阿杜卡鲁莱安阿什马伊奥利阿国，尼个在爱杜卡塔劳卡国，那哈尼o pafalutuan ako kiso. Tahataos ko pitlipot iso to finaulan no miso. Saka nanay mararir a tanagtag at sa ay kafalis ko faluto ako a mitier I tiswanan. 主啊，虽然生命中总有困境，但我不至于陷入恐惧，因为你是我的盼望。你看顾你的子民直到永远，因此愿我也以坚定不移的态度来信靠你。Pakani I dalam anay ang anganutabang G Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。